Lilla er en pige med mange interesser, og det vil jeg prøve at forene i hendes værelse. Blandt andet er hun meget glad for sangstjernen Amy Diamond, så hende vil jeg prøve at se, om jeg ikke kan få i spil. Hallo? Hej. Det er Dorte Afhøj fra et dansk boligprogram. Fra skråt til slot. Hey. Amy, vi er ude og lave selvfølgelig et hus, og i det hus Bor der simpelthen en pige, som er stor fan af dig. Okay, var du lidt? Det jeg vil spørge dig om til afsløringen her på fredag, der ville det være simpelthen et hit, hvis du kunne komme her. Og så skulle du gemme dig, og så skulle du lige pludselig stå i hendes værelse og så synge. Jättegärna. Okej. Er det noget, du ville kunne. Ja, det går bra. Ja, det er jo fantastisk. Amy, så ses vi simpelthen på fredag. Ja, det gör vi. Hej hej. Hej då. Skal du se her, Dorte? Det skab her. Så vil jeg godt lige sige til dig, at vi har en helt særlig overraskelse til dig. Okay. Prøv at gå herhen. What's in it for me? I really gotta know. What's in it for me? This ain't a one-man show. In my life, you come, you go, and happy about it. So I gotta know what's in it for me. Do-do-do, do-do-do, do-do-do. Yeah. Do-do-do, do-do-do. When she talks to you, you never care to listen. When she walks with you, your eyes are always drifting. When you don't call her back, though you promised her that. What's I got to say about you? When she calls for help, you rather call her helpless, but she's there for you. Why are you so selfish? You lie to her face with a smile on your face. What's I got to say about you? So don't cry your heart out when she's nothing but a memory. Your heart out, 'cause your tears ain't worth a penny. Oh my brother, brother, you will soon discover what it's like to have the blues, and no one cries for you. Jeg synes overraskelsen med Diamond var helt vildt. Jeg havde troet, hun skulle stå op på mit værelse. Igen er jeg dybt imponeret. Det er så fantastisk. Jeg er rigtig, rigtig glad for det. Jeg smiler. Det var fra skråt til slot for denne gang.